Hakajanmiat jangka arpawai tarik unaitung araja arpusan ke Garo Students Union GSU Eastern Zone William Nagar kala penlong da kejingalang thang mombati hajan Office Deputy Commissioner ke East Garo Hills District kum kada kejing sngau lam namar kejing jia syapan yap kesamlar rikambe je sangma khat khandais nam karta kesamla rikambe kala syapom penyap daus dia ha weu samla hasnong samgong ha William Nagar haka khat pratarik unaitung araja arpusan hakmat jangki babon Yau teu bopom daus di nakli ya katai kesamla latip kerteng kong James R. Sangma na dawagri bat hado menta udang pedri. Kipulet hado menta kidang penlong ya kejing tuet yau teu brio bat penbena kusnam pisa ya kiba ajing tip sepang jong u. Kene kejing thang mombati kalong ru ban penram ya kejing le uteu brio bat dawa na gibor pulet ban kem kham kloy u bat kumjo ban pengat haki kendon an gibating e. So na kata manai kan Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jengki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bhak kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya